Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati sahabatul karamati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Seteja jamaah rutinan malam Seninan muslimin muslimat seteja santreh laki bini seabtina amul jaki dan gula ban panjenengan malam hari semangken ketuan kabar duka teretan gula ban panjenengan jemaah malam Seninan bencukan jemaah malam Jumatan jemaah subuh ban gak dinto cukan potran eka bolong eka dinto eka puto tenaga biasa na untuk supir gak dinto rajinah haji didik kota bami nabi tak kenal keci didik bakerung belok bakerung ring sepona arul ating kalau umur kala sore melar muka seteja amal bagus eka terima sarang Allah almarhumah paring na tempat seluar biasa. Itu tiang kina raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun swarga ban seteja keluarga saya tinggal malan muka sarang Allah paring nak kesabaran. Para rabu sabtina muljaaki abtina malam hari semangkin itu tugas untuk akan teh aba abtina mausah pada situng tebu luar biasa pada situng keterangan situ asya'ah beda 6 kelakuan 6 perkara 6 kelakuan sebila orang ngalakonin 6 kelakuan gak dinto bila orang ngalakonin 6 perkara gak dinto tuh bitul a'mal maka seteja amal bagus gak dinto bakal korsot sarang Allah bakal hapus sarang Allah jauhin 6 kelakuan gak dinto. Kenapa kak dinto? Saya pertama al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, sibuk kalaban aib orang lain, sibuk kalaban kesalah na orang lain. Jadi bila pada orang kak dinto para rabu sibuk melolo nyari kesalah na orang, sibuk kalaban aib-aib kekurangan-kekurangan orang lain, maka seteja kelakuan bagus kak dinto bakal tuh bitul amal bakal ekosa. Na'udzubillah menteri Jawa kina sarang Allah. Mangkana ngastete bapak ibu kuluban panjenengan gak dinto pasti tak kira lopot dari kesalahan. Kuluban panjenengan gak dinto pasti tak kira lopot dari itu dosa. Pasera bisa was seneku emik pada. Kuluban panjenengan ngolatin pada orang ngelakonin kesalahan tegur ya toreh. Kotuh tegur. Paringin peringatan kotuh. Tapi tak langkong sampai kuluban panjenengan gak dinto ngenengenin orang. Karena kuluban panjenengan gak dinto pada tak pangkina si pegatipon apa. Sampai mangken kuluban panjenengan gak dinto ki pada tak ada kabar
abek selamat napa pun punta. Kuluan panjenengan ngolatin beda dan mata beda orang yang ngelakuin kesalahan. Yang tu orang tegur. Kotu tegur. Jak sampai tinaki tegur, jak cuek tegur. Bila lah mereka tegur ban kuluan panjenengan tapi orang enggak tinto pakun ngelakuin kesalahan, ampun urusna mereka ampun. Sebenting abak lah mare andi niat bagus untuk negur pola pas kita bareng ben hidayah na Allah orang enggak dinto pas ki Allah tapi tak langkong jak sampai ngenengenin orang ana apa gimana tak oleh nengenin orang kuluban panjenengan enggak dinto ki pada andi kesempatan manter ki paring kesempatan untuk atau pada kanjunane pon Allah mun pangeran kuluban panjenengan enggak dinto andi sifat Rahman Rahim. Pangeran kuluban panjenengan pangaporan luar biasa. Masa kuluban panjenengan gak dinto para rabu paki dengan orang. Oh lagi kita bareng ben hidayah na Allah ki bisa bimbing. Ta bareng ben hidayah na Allah dibudin orang gak dinto atopat. Nalaikan atopat orang gak dinto faya taqabbalullahu taubatahum eterema taubat sareng Allah dibudin orang gak dinto batiti orang se husnul khatimah. Mun kok tangkoen kotu ben mun alaku ngak jiria mun gi pakun alaku ngak jiria saya ngaku laku ngestetik ka laku no ben tibi pada ben santri se bede kanto kan pasti bede keamanan pun tukak di mak saus pasti bede keamanan nah petugas keamanan bagian santri-santri se melanggar makle beri peringatan ben keamanan saya beri reward bagi santri-santri se prestasi deki bede ustad-ustad khusus atau pengasuh atau keluarga dalam diki beri reward karena bean ranking ya reward mun bean melanggar langsung masuk keamanan kan mangkana mun keamanan ni kemun nang pontuk cetak batai ke seneng cek anapa kereng kun ngabasa kimon apa ina ko jadi pegentengin keamanan mula anyam keamanan kereng boleh kanto keamanan jet lah karang ngalak sepopoh bade itkon karo sepopon gula bi gula betul keamanan karena lamba inurul jadi jet lah keamanan jadi bi gula sabok kanto jadi banyak yang tak betul senang apa keamanan ustad saya paling senang ben ustad saya paling senang apa saya pelak tak betul tak ngatak karo bade nak kanak tedung torot orang senang alhamdulillah pelak mun ustad dero tak pernah kikiran ustad ro pelak kok make tedunge torot padahal karo si tak bener jadi mangan gula malam apa bu kanton ni ke pen bulan bi gula jadi pakon apa pen bulan bi gula beri nonton bareng kamu nemu pontuk beda nonton bareng mun beni kanton nonton bareng anapa nak santri ni kan jenuh apalagi Quran orang apalagi Quran ni tak pada wan ngapalagi selayan berak ngapalagi Quran keng lamono lo ega bela enten tak berak anapa malai kenceng mulai ke bela kada kan tak ring patak ngapalagi bi gulai beri nonton bareng pen bulan malam bi gulai beri nonton siksa neraka alhamdulillah sabu tau saat tak full masjid dah entah nongkuan tahu ninja atahan sampai bi gula jat lah kare beri khusus malam film siksa neraka bagian saya tak pojong bagian saya melolo nget gambaran-gambaran neraka yang enggak napa alhamdulillah terus kata ustaz tu juga kada takok ni kau tahu ning takok sampai bila pon artinya apa guluban panjenengan gak ditotore saya ngajak jagaan orang kuluban panjenengan saya kau tu jaga kuluban mbian tibi kuluban mbian tibi jaga diri kelakuan pun apa ayo palebur ala kau bagus tapi tak langkong berde saya kau tu hindari kuluban panjenengan napa aba arasa lebih bagus daripada orang lain pak bu palebur ala kau bagus jungjeng bajengan bila kelakuan bagus tapi aba arasa lebih bagus daripada orang lain ampun karena gak dinto minangka banyak penyakit tore bila urusan kebagusan ajak tantaretan guluban panjenengan ke pengajian ajak entar solat berjemaah ajak guluban panjenengan tore pola apa dari gak dinto guluban panjenengan jadi orang saya selamat kape
Mantara apa orang kapi ku laku nang swarga Allah. Ni kan ni tari janjian ni kan banyak ni. Ni pada tak pangki kan mangku laku ni ketiti orang situ beratu ke Allah. Ni banyak ring tu beratu ke Allah. Tari janjian pada salang tolong ku laku mantar pada salang nolong atretan tunya akhirat. Nah, cara ndak remak untuk orang gak dinto tak jagaan ke orang lain. Kula mari matur ka panjenengan, Pak, Bu. Bahawa beda dua hal sekotu ijaga kuluan panjenengan. Napa? Orang ni kamontara selamat, sekotu selamat dari dua hal. Napaan? Tung, lesan selamat. Dua, tanang selamat. Bila lesan selamat, tanang selamat, maka orang gak dinto pasti aki bakal dadi orang saya salah selamat. Ni, saya bahaya ni. Lesan ni culut bahaya ni. Bahaya. Ni kamontara selamat kepada pangker. Pangkerin apa? Pangkerin kalau pun telok. Tung, salawat. Dua, pabanyak zikir. Telok, pabanyak maus Quran. Mula ni ke saya kelakoh, maka saya tebu kat dinto bakal tebu siapa? Bagus. Rim, ni kan rim ni kan. Rim lesan. Tung, salawat. Apa maksud tu salawat? Orang ni kemun banyak macam salawat bakal ngak oleh kemuliaan dari Allah. Salah situ ngan apa? Salatul Malikil Ghaffar. Bakal ngak oleh rahmat kasih sayang Allah. Dua, syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Bakal ngak oleh syafaat pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Orang ni kalau sana mui Nabi baca kalaban baca bacain kalaban banyak mau solawat ni ke saya bakal ekor oleh. Bila ni ke saya ekor oleh maka saya keluar dari tebu-tebu kuluban panjenengan bakal jadi tebu-tebu saya bagus. Syafaat, rahmat ni ke saya harap kuluban biar. Dalam situng hadis Nabi Muhammad gak dindo bararabu paringin pamilian bana Allah. Huyyirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfu ummatil jannah. Tabuna Nabi, sengkok remare beri pilihan di antara dua macam pilihan. Tung, tang umat remasuk surga selamat tapi separuh. Separuh nah, tak temu nasi pecik ngap. Dua, sengkok beri pilihan, sengkok beri fasilitas syafaat. Maka tabuna Nabi, fakhtartu syafa'ah, engkau lebih milih syafaat. Pada pun Nabi, apa sih engkau mak lebih milih syafaat? Karena syafaat dia a'ammu wa akfa, lebih umum dan lebih menjamin. Pas tekes Nabi kat dintu adabu, atarawna halil muttaqin. Apa ban mikir bahawa tang syafaat, tang pertolongan rekun bagi ke orang-orang seatakwa malolo? La, enggak. Tang syafaat, tang pertolongan rebing kok isediaki bagi aku laku angkui tang umat-umat lil mutnibin al khata'in al mutalawisin. Tang umat-umat sejaraja tusah, tang umat-umat sebanyak ngelakonin kesalahan, arwah bingkok saya beri na syafaat ku laku. Arwah bingkok saya beri na pertolongan ku laku. Benikun orang-orang yang seatakwa malalah. Tapi orang-orang tang umat-umat sebanyak ngalakonin kesalahan, tang umat-umat sebanyak ngalakonin dosa, arwah bingkok saya tolong atau kok minta selamat. Itu aja bingkok. Beri na syafaat bi sengkok. Pemasuk ada ke surga Allah. Amin. Kulaban bianjak ka sengkah, terutama santri. Banyak macam solawat kina gi. Ku gangku solawat. Bian mun perpanan di bekto kosong. Meletas biro kawirid sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Salah orang ni kamun mon lebur maca solawat patakah hajat Pak. Banyak ni kawan. Contoh-contoh. Orang ni kamun lebur maca solawat tak hajat Pak. Santre. Tak hajat ya. Bentaro hafal Al-Quran pola apa beri kelancaran pada Allah. Seasal buat entak gelem masuk aling-aling dengan amma melolo amma dibudin amben aling-aling pola apa beri teka hajat buat cita-cita ter teka hajat kapi
Atau tahajud pun sih. Ya kerja niat lagi ke lain. Abdina tero tahajud saya kak dis ya Allah. Mun beni saya kak disepunten ya Allah. Mun kak disecutuna orang pacutu aki benabtina ya Allah. Doa ni ko mentara tak hajat ko tumak saja pun Pak. Ula lamba mandi guru ning Nurul Jadid ibalayin. Orang re mentara tak hajat cong papa de doa duha ro cong. Kati pun apa tan? Ya maksa cong. Mun masalah cutu tan pentak Allah pola fa cutun ban. Kati pun apa cara maksa? Ya Allah kak disecutu aki benabtinah. Mun beni cutu abtinah. Cutun ring lain pa burung aki teti cutu abtinah. Mun kita bisa teti cutu abtina, pokon kau tu dinabtina. Cak tero ban. Ya mun kenan lajar aja ya to, mun kini ngari ya tu. Dah tahu. Enak makin ni kedas cerdas tangki lagi. Lambat ni kau lagi engak kan to ki bede roman bun bapa, ki bede compon bun bapa kan to kita pindah lambat. Gula main kon bun bapa ki. Ya angkui ke. Aduh lamba. Ya lebar pendek karo. Ya angkui ko singlet tadak todus mun lamba. Ya anu ki tak jak ring nafsu tak pati bet pun makan. Mun lamba, mun makan jak ni ke ni lah tau. Bi gule jengok di berin bedo ngurus labora. Bede siapa ajaran. MTS punten, SMK punten, SD aduh janggul. Jak SD lah tau. Andor. Ada cinta monyet punya. Jika engkau mencintai seseorang, simpan dalam hatimu, minta kepada Allah. Tikung dia di sepertiga malam, bukan hanya mengobrol janji dalam perasaan. Bon, Allahumma salli ala Muhammad. Cocok nak kana dia. Bon, sepertama pabanyak mau solawat. Ulaban panjenengan dekat dinto pada ada bakal ngoleh kamuljaan mantare bataka hajat kapi ngoleh syafaat dari baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kulaban panjenengan teti orang yang selamat. Dua, tikar. Banyak mau tikar, istighfar. Watabata buna Abu Lais As-Samarqandi orang ni kemontara selamat dari adab kubur. Ponapa se kotu banyak mau kasratat tasbih bakon banyak mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan paket lengkap. Minta si paling pendek badah napa? Subhanallah 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 subhanallah. Ini kan paling pendek. Makan mari salat panjenengan cuk ruko buru gelu mau sekejap. Subhanallah subhanallah subhanallah. Bedebok toh untuk kita lahdatus syafa' ma'a rabbika, mesema aba kak dinto bermesraan dengan Allah. Sekejap banyak macam tasbih. Saya nomor telok bakon banyak maus Al-Quran. Napa boleh sampai hafal Al-Quran. Ni kabarin Mbak, Bu, ampun para bulan basah tadi. Bulan mbian dari paring nasihat. Sampurnah di dalam alaksana akibasana. Mun malar muka kuluban panjenengan gak dinto tak teti mari gak dinto pasaan terakhir terki tapangki pun pasaan sebakal det. Berarti korang sana apa bulan pasaan bo? Bulan. Berarti mulian parah. Mulia boleh. Libur. Napa nang kanto sampai sebulan? Mulai sampai terlasan. Enten nak Pleman bian. Deki mare wisuda Pleman. Kula pada tero libur lagi ya. Okey, anu. Oh lian gi. Korang sebulan liburan. Korang. Mun korang 5 bulan cukup. Okey, wan, tak sabar li sekali. Wan, Allahumma salli ala Muhammad.
Nih, Bapak, Ibu, mari nuguluan panjenengan bakal ngantupin situng bulan seluar biasa. Segak 5 bulan gak dinto etoron kina Al-Quran. Maka siap kuluan panjenengan untuk pabanyak maus Al-Quran ngatamaki Al-Quran. Kan biasa mula masuk bulan puasa saya kaposang kada Quran. Iki sare bi imbia. Jadi mengkok nyabok Quran wala. Sare tak leme tamu. Motor ke si bini. Ngetele tang Quran le. Jadi maka sing ngetele aja kok tak ngetele buat maca Quran sekali kak. Sare. Sare. Tak leme tamu. Ah badi atas labang. Abo iya le. Kala. Mak buru na kak. Para pasaan lah. Nampan lah. Pasaan lah. Iya kak dari istiqomah. Malam telasan repot nyari penyabaan boleh. Sabak di Maria. Malai sabak kak. Telasan aku. Jadi ban baca Quran kun sebulan pasal mula kak. Jadi pun tak baca sekali kak. Orang ni kak bu mun ngalakon situng kelakuan bagus banyak gelu pertimbangan di budin pas tak alako pertimbangan sejak raja nah. Jadi mun alako kebagusan jak beng tempeng mak lebih senempeng kelakuan si paling raja. Pada orang yang sedekah, engkau nyebak 500 pada sedekah, makin banyak pada sedekah 500 pada sedekah. Bila bian mun pahit tempeng ngak ni kasi nyabak si raja. Pada orang bah ngocak engkau makin kun ngaji dengan bulan pas sama lolo pada ngaji. Tapi bah bila kuluan banci dengan seandi istiqomah bisa ngaji benar. Iki napa punten? Anu arin bah ngaji. Gagah. Keng lepur bahasaan ni kan. Bahasaan ni kata eka andi pada ban are-are neng bulan-bulan selayan. Mak ingat pasar neng Suramat tu. Ada pengurus. Jong. Jangan dengar jong. Aku lomarin baina. Wah. Jadi bahasaan ni kepada Rabu tak sami sareng neng bulan-bulan selayan. Keresana dalam ate, tenang ngai dalam ate, nyaman ngai dalam alaksanakan ibadah. Engki napa punten? Nyaman. Dari saking kerong para Rabu monololo sa kerong munyi na adan. Kerong kamu munyi na adan. Sampai HP kata enggak dinto para Rabu nada dering yoba nada dering adan. Dari nak buruh terutama adan maurib. Adan saya paling edon tek kuluban panjenengan tak lem datang ekoniin ke Mekah nyari malam. Ekoniin mage malam tak kau tak tuli datang tak kau burung saya malam pas siang boleh. Beda adan saya paling tak ikakerong kuluban panjenengan. Napa? Adan Isya. Paham biana tempo kecetak ya Allah la Isa si atarawi boleh. Bagi antanya kesebarengan oleh berempat rawiyah. Malam kepetok, aduh ki api. Beluk sangat. Siapa imam? Arwah, aduh. Dia mesti bercepat dia. Nyari secepatan. Wah, di suara pada secepatan. Mayot kan. Anggane imam ni kau tu paham. Saya apa sing imamin. Benih kun tarawiyan, saya sing imamin. Oh latin makmum ke bingkeng. Kan panjenengan teti imam pemimpin panjenengan olatin makmum megabingkeng mun banyak saya sepo cak bit abid kak di saya mancengking lawan lenjeng aja ngoronyong kapi cak kas lekas gelu takok potong kapi dat standar maca surat-surat pendek mencet lakan lalumrah monekan toh biasa dengan tamaki keng makin karena banyak permintaan kak dinto benikun santri mololo saya berjemaah kateng wali santri karena kak dinto kateng bede bazar beda bazar santri maka kak dinto karena deki santri ki beda setoran Al-Quran ki beda penanda tanganan kapi beda maka kak dinto mau surat-surat pendek selumrah kati sebiasa iya saya kocak surat pendek benima pendek pacek pendek Yasin Allahu Akbar ini kama pendeknya mana beri surat-surat pendek Toha Allahu Akbar pendek kan ngalah sedat setanda keng mak pahbis setangki mun tarawiyan ka arwah mun ki oleh rakaat ki oleh pertama kedua ketiga mak pacu kemi melolo jeding full mun la parak mari kin la tabat full pahung ke kapi nang jeding tak pati beda orang kula bahengak kamat tinggal bandul mawir bi gelebun mon leke tabbati sabab ada mak le tuli cek
Boleh tulis At-Tarawih. Jadi mari na panjenengan akan menghadapi situng bulan, sekat 5 bulan, kat dinto bulan seluar biasa, menteri paring kesehatan pada Allah. Nah, sebelum bulan Ramadan, hari kulaban panjenengan istilahna ayan rayen ngantang mulai makan pun. Maklin dengan bulan Ramadan ampun terbiasa kulaban panjenengan untuk ngatamaki Al-Quran. Coba makan. Ngalak sekacah. Mun banyak geluh setengah kacah. Banyak geluh seperapat. Wakil ni kau ngocak banyak geluh berarti keng sengke semaja apa. Ni ku kengku. Mun saya tahu ning baca Quran katipun apa ke? Biar banyak zikir, banyak baca selawat. Pon. Saya nomor 2. Kelakuan pon apa saya kau tu ijawin kulaban panjenengan. Wa qaswatul qalbi iki kak dintoh kelinaa ate. Ate ni kemontro tak geli ya kau tu beco. Beco kalaban pon apa? Bi khasyatillah kalaban masajan semak takok dek keanjunan epon Allah. Cari bekto-bekto ambian khusus untuk ambian gak dinto masajan semak dek keanjunan epon Allah. Untuk tahajud muhasabah berem pakasalat na abak semare ekalakoh. Dek dem memun pas abak ben keluarga ben nak foto gak dinto buku laku mumpah tak teti orang seselamat. Dek remah abuk mumpah teti orang palang. Pahambian nyap-cap senyaman aing mata. Nangis panjenengan. King karena panjenengan gak dintoh. Merasa ada penyesalan dalam hati. Panjenengan nyoon sopora ka Allah. Minta sopora ka Allah. Minta sopora ka Allah. Manteri sopora kapi. Ilahi las tulil firdaw. Si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan wa ufir dunubi fa innaka wafiru dzambil azimi. Ngereng areng sareng ilah tulil sambil ngain kesalahan-kesalahan, kelakuan-kelakuan semare kalaku kuluban panjenengan. Nyoon sapora ka Allah, minta sapora ka Allah. Wa 'alan naril jahimi fahabali taw sabaraaki sataja sehadir ya Allah. Tetiaki sataja sehadir orang-orang sehusnul khatimah ya Allah. Tetiaki sataja sengolatin pengajian sehadir dengan pengajian kak dinto ya Allah orang-orang sehusnul khatimah ya Allah. Mil azimi sekali nakik pak khusyuk. Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taw ya Allah dunubi fa innaka wafiru dzambil azimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Pak, Bu, pekuasan nang bila kulaban panjenengan paku laku apolong nang swarga Allah.
salamet, keluarga salamet, nak foto salamet, bengasapo salamet. Mungkin kula ban panjenengan samakin bade seta pesa ban keluarga kula ban panjenengan. Mungkin bade ring sepo saiti kanin kada ban Allah. Mungkin bade anak saiti kanin kada ban Allah. Bade keluarga tercinta saiti kanin kada ban Allah. Pah lakuk kula ban panjenengan pah abolong boleh pah pada titi situng rombongan titi orang-orang saya selamat. Pokok seneng Pak, Bu, bila kuluban panjenengan Pak Kak Dinto masuk ke rombongan orang-orang saya selamat, saya Kak Dim rombongan Kak Dinto pimpin langsung ben Nabi Muhammad. Pokok seneng Pak, Bu, bila kuluban panjenengan Pak ngolatin dak keseleran Nabi Muhammad. Pokok seneng Pak, Bu, bila kuluban panjenengan Pak yatinin untuk ajambis ke Nabi Muhammad. Pokok seneng Pak, Bu, kuluban panjenengan Kak Dinto pas apolong ku laku pah pada titi orang-orang saya selamat pah ya toren kalaban salam ban Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat baan kapi. Selamat baan kapi. Selamat baan kapi. Karena baan mulai alam dunia baan sabar lala sok masuk ke tang surga tabun Allah. Amin. Mantar kuluban panjenengan apolong aku laku ngoleh nikmat sekati Kak Dinto aku. Karena ki puru saya mau kuluban panjenengan Kak Dinto para Rabu, kuluban panjenengan mulai semakin harus bermuhasabah. Aba Kak Dinto pek pantas masuk ke surga Allah. Aba rasa tak pantas dari kelakuan aba saya marai kelakon. Banyak kelakuan salah aba saya marai kelakon. Banyak kelakuan dosa aba saya marai kelakon. Tapi kula yakin karena kula benembian Kak Dinto andi pangeran seluar biasa. Esapora setejetu sana bana Allah. Esapora setejetu sana bana Allah. Maka diri Kak Dinto ngereng kula ben panjenengan memperdekatkan diri kita itu kepada Allah. Cari waktu-waktu khusus untuk kita bermuhasabah. Makle aba Kak Dinto dalam ati tak andi rasa sombong. Makle aba ning dalam ati Kak Dinto tak andi resah, aba Kak Dinto lebih bagus daripada orang lain. Seterakhir, kelakuan pun apa sekotu isyawin kuluban panjenengan senomor telok engki Kak Dinto. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Soki belum tentu cinta terhadap dunia. Biar terlancar rezeki nakapi. Seandi otang barokah pengajian terpona. Terlepas lancar rezeki nama Allah. Tertak nyangkol otang kana potoh. Aba itikanin ban Allah seteja urusan ban manusia Kak Dinto seteja na ampun lastari. Amin. Hubbud dunia artinya orang Kak Dinto para Rabu dalam artinya ki bede kumentong artinya Kak Dinto cinta terhadap dunia. Cinta Kak Dinto beda bede orang soki tapi artinya Kak Dinto tak cinta terhadap dunia. Artinya kasoki na Kak Dinto tak ebeke tapi kasoki na Kak Dinto eka angkui untuk perjuangan nang ijalana Allah. Mun sekak Dinto angku ambian tere pelancar rezeki kapi. Pah lampe, lebur sedekah, lebur nolongin orang-orang saya tak mampu, mantar sekak Dinto angku. Makan gula sampai andi cita-cita. Ya Allah, pasoki aki abtina. Gula ribarin nalekana umrah tahaddus bin nikmah. Gula saya pentakun nikah. Pasoki aki abtina untuk abtina bisa nolong orang-orang saya tak mampu. Kencak paceka aki ate abtina kala bentunya. Tunya saya beda Kak Dinto palebat aki. Tapi kala beda tunya Kak Dinto abtina bisa nolongin orang-orang saya tak mampu. Kencak paceka aki ate abtina Kak Dinto terhadap cinta terhadap ketunya. Jawaki perasaan cinta ate abtina Kak Dinto terhadap tunya. Umpas Kak Dinto angku. Pokok seneng taki Pak. Pahambian pah bisa nolongin orang. Saya rasa tak pada nolong na orang Pak. Karena mungkin keterbatasan dan kemampuan saya paling aki Allah ada keguluban panjenengan. Pada tero titi ciher kapi. Pada tero lampu antara abri. Mentar pada ciher selanjutnya. Hambian mereka kapi pah lampu hambian. Pada orang kita ada seeter Kak Dinto kita maki pahambian pahaware. Mentar Kak Dinto aku. Keng manter dalam ati Kak Dinto tak cekak perasaan cinta terhadap dunia. Pon, telok gelu nikah karena gula ki alala betetimin. Telokan ki pangki kinda beda boleh. Manter beda barokana. Manter beda manfaatah. Sekak Dinto dari abtina. Korang berlebihna nyokna bangapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut salawat.